Ido membatasi semangat itu sebenarnya untuk jadi berhenti di satu titik. HP, mati makan mati, karena matua. Hilang songoni mai sudah rencanai. Jadi yang kosongona saya awal satu dengan istilahnya menghemat biaya artinya budi mulai konusahon nami do mulak sarik saring ikut 2 mulak mahami contoh 2 mulak per Medan. Jadi artinya adong do pemborosan biaya mulu 2 hari. Jadi mulu tabai sa paket semangat awal itu sampai pesta horja kan itu naik. Jadi mulu tak selesai hojo tahun pembangunan fisik misalnya bulan Juni nggak saya sudah tabain tenggang waktu sampai Desember 2020 saya setengah tahun kita bergerilya papunguh kepeng Puroko 150 juta 150 juta bisa melaksanakan horja. Jadi unak tabain atong terlalu tinggi atah. Artinya kaisonari di masa Covid misalnya ngagudang kanyula di Jakarta akan aso hia gabe hia alani akan perubahan situasi. Jadi mau orang mampu misalnya kita membaik godak sebangunan bahwa laki mo tita may margodang wahroha. Contoh. Misalnya mau di Jakarta numay nga masa dihepek ko turu-turun si Panganon. Nahulaw kami. Dala di gabihon masyarakat dalian na tuloy mo itong gabi ringgit sito suara pinibayan turu-turu si Panganon. Jadi akasono matongjo na boy bergerak kita menghemat biaya. Jadi anggosong pendapat Robek Sianiba tahun ini kita selesaikan fisik, mungkin Juni sudah selesai, ada tenggang waktu dihitar panik 1,5 tahun dengan berbagai cara sampai Desember 2020 tabai pesta. Jadi masalah teknis pelaksanaan pesta boido siasat tasa hemat. Contoh paning, ay boido honot tu Tagalog lahulata 20 kakak mahamura janami. Boido honot cong ni. Tu si majut misalnya sekian kakak mahamura janami. Boido honot cong ni. Mungkin na sobori batasi atong akatabunan dari hudaro ala boi merdalapat. Jadi sa sitong na boido siasat tay sudah lebih efisien, lebih irit. Jadi dengan angka 150 juta bisa laksanakan pesta horja. Tarsoni merupakan usulat caniba. Atarong pertimbangan di hitam melihat mak. Tohono na ido nyakangon. Alai molo tabereng do keadaan tadokom menghemat. Danggui bainota sekaligus pamasuk sarik-sarik tu horja. Tetap do pamasuk sarik-sarik, pamasuk sarik-saring. Horja-horja. Dan mungkin dohonot katikina pamasuk sarik-saring marsugok malianon nami soba-soba nami tuamu di horja dan mungkin pohon itu ula-ula tetak do pasaha tota na pamasuk sarik-sarik soba ni hutta tu hula-hulata dan mungkin pasadota di horja alanido binda menghemat memang mungkin bodo tak hemat 10 juta alai marenovasi tu guomu sesa tahun naik mangacat mamoles mungkin lo bisa 10 juta. Apa yang tak hemat 10 juta. Coba tabayak konwain. Ai molo akan pangatusiok kuda. Buasi hudak kopi itu tanggai. Hudokon itu ketua pintu tanggai. Ikut jolo pitu cudut minimal asa boy main tutugu. Idu nama tutugu. Saunari hitang 10 sada tunggu. Boha. Bainot tarpe songon nani pangaratoan. Sederhana mawain 5 masyak kamu. Hula-hula nami. Memang pandemi ko boy 5 baino. Ledak tatu tahun ni manang na tahun na naing ro. Gabe Roma perang dunia ketiga. Saud do pamasok kota sarik-saring ni.
Sao do hitam mula tu si Gotong. Roma Perang Dunia Ketiga. Ngajonok Perang Dunia Ketiga. Hamu berang gue mula sa Jakarta. Hamu berang gue mula. Sao do masuk kota sarik-saringi. Aku maka pertimbangan itu. Jadi ina boy talakahon, anggo songot saraku talakahon ma. Jadi mula mabay tugu jolma ikom minimal do pitu cudut. Baru biasa boy mabay tugu. Habe kita nga 12 cudut. Termasuk matu anak ta Bapak isiran di pas 12. Odo molo tugu, molo tabak, beda do tabak. Ima to maksud Molo ido binda pitu tanggai. Asabui imana tugu minimal pitu cudut. Alaya tarima. Anggo na idok miakak setuju doau. Molo adok kemampuata. Alay bereng mak. 2010 lalu satu saunari buhado kita napa penghuni. Ay sebetulnya justru itu nah udah boton na kedua. Artinya tersono buti pertimbangan. Molo sa pake do pamasuk sarik-saring do horja sehali ro do hula-hulat ta. Sehali do bayar ta transport ni. Molo misalnya uta galung 2 mobil contoh. Sehali mabayar do benotai. Alai molo gabi benota ro 2 termen baru hali bayar ta. Songoni akka hula-hula nasing. Ima sada. Na baruahon kos ni tapang to pe 2 hali. Ya kan? Anggo nagabe mangareno Bila perlu do hita minimal sekali 2 tahun kan. Ainggo kos nanai do mi ai tong do siap penota meloro hula-hula ta sehali pakai siap penota penginapan. Edang mungkin sadari bainotai. Dan mungkin nih. Ima to ada masuk saring laut sadari horja. Dan mungkin nih. Mangina mo bainotari si Gotong. Ima tong maksud mulu 2 hari. Toho doi harorona sahali. Holan hemat diongkos luhita. Alai hemat 2 tahun 1 tahun naik di boto akang do di jomur. Tugui ngakusam. Ada ngadok kusam ya ada keramik do. Dan ada polis baringganan ko sa tao do keramik do. Pola cetot tao roy. Oh, no. Toho do keramik. Toho do keramik. Sedekat jabu do perlu caton. Nga minimal pole sotai. Toho do yakang. Jadi naido di molosia do kita pangarato. O kita angangan do to. Molo laku cabekon tu horokku mahorbo. Laku horbo ko tu horokku mobil. Songoni do kita onway. Molo marangan-angan, anggo songo nawar pikir, naboy taula mah. Nasoboy taula tapaima. Unang gabi di paralang-alangat kedua kita. Tahun 2007 dak taboto na terjadi. Dak taboto na terjadi, apalagi mendekati pemilu. Dan binoto manang negara udobe manang utuh. Anak di Kalimantan on. Arong rencana muna. Bang adongi 10 tahun lalu. Bahasa unaring nga di paido gabe referendum. Dan binoto do peon negara. Jadi bicaboy tenak situasi, ditenang di situasion, marpikir mahita manat. Au setuju do au. Molodos nita hita doi gabe tu tahun 2007 pamana. Unang adok penyesalan. Ido, unang adok penyesalan. Ido, ay sabutullah. Nang waktu nagajang be 2020 amang nagotar, kinaropan ini. Anggo so prinsip do, ay adong sesuatu na mutlak harus dipertahankan dalam adat. Bisa berubah. Itu tuh prinsip. Jadi, ambol sauna madokon sesuatu somon oman weng nataulah Morodang di pesta hodobe taksikop itu di paralang-alangan. Itu menurut prinsip itu. Jadi menurut tabain tinggal waktu tahun 2020. Tabain ulam na sederhana, ya kan? Horjana sederhana. Unang masuk tertadok korja hudul, nangarong masa horja hudul.
Unang masih tersongon di jotong. Tumagot tabain, ya mang na pertanyaan. Takut di sih. Odot rohani pinoparyo po. Salara tu. Makalat Angko pertanyaan dua kang dang ada ti. Pertanyaan na selesai. Dang ada Mulai pertanyaan akang. Dang ada ti pertanyaan. Kalau pedita mata jauh bulus. Unak pola teruk kobe hula-hula tak. Mertanyaan mai tadi sih. Ay dos ni tahitari. Maksud tu, mamereng sampai terakhir buat kemampuan ni hepekta. Ilo maksud tu di si. Karena tu nagabe situ tujuan. Anggo opsi pertanyaan dah kau dicorek ngai coret ti. Jadi yang kusona udah madokot tahapan ita adalah ni maring gabba. Alai hamuma molo tungdo gabe beno mu gabe sada anggo hitau ninna daksitangi hono tobbe hata. Naung diputus raja do hita na marongatu. Si Moseo do hamu sude na makatayon. Hata do singoton. Tona si udah honoton. Ay kan ala na makata masuk dari sarik tabatal muse. Marsugo batal honoton muse. Ay hata do hitaw nakana tua-tua. Dang bumi akan tua-tua makatai sahali ngadi ketok balu. Alai taose. Haduano seo muse. Dang na mangose, nakikan na do wacana di hutan lebih cenderung tuh satu paket. Itu na disikapan. Aing gonang ketuk balu di hutan. Na di hutan paling mulai ketuk balu di hutan. Sekian, udah, dak pala sitari ngota bi. Itu tuh nak mai haha doli. Tapa saha matunga di hutan. Lok mana sida mangulahun. Manukoli na hita. Tapa saha matunga di hutan. Naking nasongonido naking ropaning. Marabot do halay kalerok sono kemungkinan. Mamereng ala ni semangati unang gabi. Aha, itu tong naking menagabi hutangkap. Iyo, jadi sambil na magkataing kami do parhuta di Jum. Di do nasida buah mana dumenggan mangihutom mana sida. Alai molo beroba do dang adok sitio pokata bani pasaha matunay huta ya bupasi pula repot tita. Ay kokata do sitio pun molo sohata be sitio pun gabeta angat sitio pun daktikosi dia udang masa makata isongoni molo hata ma daung ma atar butian para muse do muba daktikosi marsugo asin onasin nah maksud bisi ba makatai majo parhuta unang majo tahatai be di Jumon. Makatai ma parhuta dia ulaun na di huta ai matatologi unang gabi lu jahita pangarato memikiri bala pasaha matuhuta ta dukung mana di huta unang mau sumuba-uba ai mo uba na sitio pon ba dangak kana tua-tua ina makatai molo dung akan tua-tua batapai ma mahatani na tua-tua syakuta satu apa katayona tarsongni marasi ana ba atar butido para aja sona ada mangalian jo keterangan dung ta putuson mabay saring maju parjulu di maju songon ripunan ni hatani pangarat tau jadi gabi bereaksi mana di huta hubereng anggo parjulu na narai hami makatatai sebelum makatain keputusan ini saya mamang bah dia menarumingkan di rohamu ima taulahon alai tong do sudi mulak tuhamu naon sudi unang ulaunon tong do ripunan na di hepeng jala badana bakal siya kamu pangarat toro hamu mana manibangi kataron do parjulu ahon jadi masuk meta tujum di pangarat to duk ta putuson di pangarat to parjulu maju saring orja menyusul gabi hera wih gabi soni do HP tanggapan di pengharap hera soni baru panindangi gabi muncul maka kekhawatiran nasida sotuk gonon kolan putus di saring-saringon hera soni maka kekhawatiran nasida jadi dirancang nasida mah songon
Meron po ano mino po? Gabi dirancang na sida ma, songon horja na paling sederhana, maksudnya na paling murah ni kumajo sa segi biaya. Bahkan setelah dihitung-hitung, tersono matawaran na sida. Jadi badan na sida manon akan ada huta, songon na baru na kuma sistem menabung. Ya kan habisnya no panen nama. Kunguk baju seharian panenon, pang minot tujuh alay jual disepakati manon. Dipunguk baju mang nasikian sakaling sa rumah tangga. Nah panen naneng ro, sakaling naik, ini mau contoh. Alay memang harus disepakati lebih. Baru musik pada nina sida, ui mataguguran non pamuruatta peparan ni opu buang garaja. Sada horbo manasian nasida, horbo abangan. Senilai sekitar 20 jutaan. Horbo abangan. Jadi artinya sih, holan horbo ada nama situ horota. Nah, dia mulai dihitung-hitung, punya hitung. Modo-modo ditangguk dilian pangarato. Satu hari penyelenggaraan horja 100 juta, nggak dulu biulon. Sama bungkuknya. Tersongon lima, narokon odang dang final lope, holan wacana lope di huta. Aneh tersongon lima gambaran na molo 100 juta nina bui tapat lupa. Nggak bui berdalam ulaun horja. Tersongon lima gambaran na. Nah, memang kita sebelum memutuskan taksasinya memang di atas ni 200 juta kan. Sebelum kita memutuskan kolan saring majo, memang taksasi ini horja, nah begitu kini di atas ni 200 juta, dia mulu sonari, mulu budu HP 100 juta, memang nggak perlu kita pertimbangkan kembali atas soal ini, Mak. Alai memang pakai Taiwan resmi di hutan tang dope. Dulu habis mana berarti pekenai mahabison ahon tugon pembangunan tugu secara fisik. Dulu habis asa makatai nasi di hutan secara resmi. Nah jadi mungkin ya mangna 2 minggu rai mang tersongoni marah. Atau molo songoni do na di huta pilimplan tak perlu hatatawang tapasah matu na di huta keputusan siak kuta ma tadukung unak pala tahatai biyo tapasah matu na di huta buain naruhani parhuta anggo songoni do pangiduan nina parhuta tapasah matu na di huta dan marguta na magkatayon. Jadi tapai mama buah-buah syakuta asa makatai kita unak pola tataring ngoti beon tapai mama keputusan cakuta buain narmana sida tadukung ma joloi putusan nasida masa makatai kita dia salah pak katayota anon apa asing di rohana sida tapasaha matuna di huta merapok mana sida jo buado sesungguhnya. Jada tadukung ma ahanani dok di partai. Unak pangarato be makatai. Holan mat support dana masih pangarato bapa punguhuk keduan. Anggo dia ada tapasaha matuna di hutan. Anggo ada nai pangarato ano boido dos ni roha. Buasa denggan. Boido ni atur sude. Alai di huta adong do tudos. Boado para daton na di huta sasitong na. Tapasahak mana di huta. Jadi hita mendukung na di huta man. Jadi unak pola loja be hita mak katayon. Tapasahak maju keputusan. Tu na di huta di bayan nasida maju keputusan. Baru mak katayan nok kita. Baru ma dipimpin ketua musejum. Tarimara usul. Badang anak ni baju sanggau.
Oo ba, Mang Tua? Ay, buti, memang tohor so na rin ang toro dyan. Alana saya tahatai, sonari, putus. Minggu depan mesti, nyata mesti berubah. Adong mesti wacana di huta, berubah hita. Jadi takut satu hal dari memang kuai, takut maju tapasahat tu huta. Allah. Soal keberadaan buat caranya dari huta, ima tai hutun. Alai tetap mahita berkonsultasi Bapak Pemuda untuk nge-support na huta ima tahatai. Wah cara Bapak Pemuda jadi dana mana na politis Pemuda. Jadi soal pengaturan acara takut mai. Non jadi ayo kita sendiri jadi kalau siang jom kita nggak tahu itu serta saring termasuk saring-saring. Atau tanggal lah. Abe, adong berubah mesti hutan mesti, adong bertabrakan. Jadi hutan ada mengatur waktu be, lebih bingung. Abe ngadong ancang-ancang mulut, lebih tu ngadong senan ancang-ancang bah. Bulak marai berdohot amak tu perputian, nak kopal hamil dua narwa. Abe nggak berubah mesti, nak neng tunyat tu sampai. Ngadong tu jadwal mesti berubah. Jadi tangan oke pasti ya bisa. Jadi tangan nama tongol. Dana mabuhama hita asa tetap aduk isini kas tanian. Alai molo ngadung isini kas mana benairo nadi huta kapan sudah siap atas soni. Jadi tahun nama itu bertahap. Kalau tapak sahur balilikuan non kebigau hiranagain tubuh. Ale molo dong masuk saring-saring istilahnya nga histol isi molo na pa saring-saring be. Ala na naman betugun hugay hira dua persi dua no ke molo gawi dua persi alay ta istilah tetap masarik sata ba anu walaupun istilahnya na gawi kemudian no cara na ni puta ima tahapan. Jadi takon nama soni lala. Jadi nak pagabi hita gabi mulak mangulak mesti gabi bingung iba. Jadi sonai na maktuan na kining tapasa maduhuta halahima mengatur kita mengatur pendanaan sesuai dohot kemampuan dohot permintaan dari huta. Oleh pangidu na huta na saun pa kita mau memikiri buha caranya membapungon atar soni na maralala. Jadi orang berubah BBB ya IBB kebe mengatur jadwal gawe berbingung doto. Tersoni ba pantawat tanah. Mula temaria ni ba. Ang bohita kan sa pangarap to, kok do kita di keputusan ka. Alay memang dinamika di huta, atar na pabuaw do rupani songon na gambaran di huta, ana seringaw mula kanito. De seringaw makatatay mo si tuwa ka na tutoy. Atar kung mga na pabuahon situasi daw di huta, sinihalaki terhadap keputusan nakabain. Jadi gabi gudang bohor wadung lam makatay na sida, dibigita putusan wala sarik-saring, gabi lam tabak kekhawatiran na sida bahwa mungkin suatu saat seorang ketugu-tugu na asing gabi berhenti saat disi lembaga kekhawatiran na sida hubereng. Itu tengah waktu. Kalau ini perlu kita komitmen. Kita ala na di huta, binonnya tu sama na di huta. Ang gorohan lahina itu dunia hatok, tayang alay keadaan dia lahi keuangan. Jadi hal itu mengharap petuita. Jadi komolo nasa ngulipit apa istilahnya tetap dengan mahal. Walaupun mungkin dalam hati kecilnya bahasa kewisono. Alay kita pinjandang dana na sepangarap to matong. Ayo na harap ko kalahi. Iba kita komitmen matong. Kita komitmen sama penggunaan sesuai do target na terencanaon. Nang wimolo, ay tatano pasti khawatir. Enak kinata 2010 lalu sampai itu 2022.
Dana na terkumpul masa dia mah. Ano mo siya, dana mo siya, ngalilingon mo tatatoy. Kaya mo hita, anong pegangan, COVID-19, pagbabuto noon, padang liling. Alam mengantisipasi semua niya menggunakan ang tabo to ke depan. Manangahan na terjadi. Nanam kami mas paspor na mahami mula tu Sumatera ng minuti. Ate emang tu alam kami mas paspor na mahami mula tu tamang minuti. Jadi alay nga si Kop Jolo sa langkah berikutnya bertahap. Itu tahap demi tahap pa. Unang gabi ala na istilahnya mengharapkan hujan dari langit, air didurum dibuang. Tapi yang jadi aku betul. Kosong itu maksudnya. Jadi istilahnya tangga demi tangga. Memang sudah ada kekurangan, ada kelebihan. Soalnya memang dua per Jakarta King gabi 2H5 bagi gabi. Tetapi itu masuk akal. Alay bapak no nanggun na tabayan dulu ko sepak sahunod na pinang mampu. Saya kepaksahunod ta sa pakai sa plaket abang may gabi 3 tahun na mo si. Atong mora salah mo si kan. Ay matang okay. Tersama ini dong. Ay sangat pas ang hamil sa Kalimantan sa pasti pemikiran niya mangkuy pasti. Olah dito, Panginoon yan nang bibiro-ubah, mola na itetapon yan. Ima, nang bibiro-ubah hita, tersoni. Ima tong alay yang gue tanggali, ang gue tanggali memang harus dirubah. Bisa nakita bahwa itu namulak tutay, anong gue memang pembuat tema dapat ton hita, terutama mahami na rubah si Mamora. Tari mo tuhor dyan, di orang tukaon. Ima na bang tua ay ko jolo informasi jo sita sakuta. Pagkalahi man natuho. Asa kita buhi menyesay kon. Mula hita man natuhon di pangarap to na sutabo to anak kita. Sutabo to na huta kay beta pa munggilunggil kita kan. Alay mo dong adong info na jelas sakuta kerencangan ni alahi isesay ummatu kita na daw. Tayo to. Jadi alan signal loh. Nggak tahu tuh satu sonari orang tanggal 2 itu perang jadwalnya lagi. Biar tidak kita mungkin molor masa minggu naik. Iya. Ayo, alay tetap mah dalam bulan ini. Kalau tanggal siapa mak? Apa? Ay sistem zaman sonari ng alawon di pesan kasih pesanan nakatikit dua awal-awal. Apa gagal? Kan susah tuh. Ada yang enggak? Nah, itu dah. Sebenarnya mendukung doa. Dia peta putucun, oke. Alai. Mulu gabe pedo mata do pamana. Keputusan ciakuta tak dukung, oke. Keputusan tasa paket, oke. Alai kon ikut kata do sitio pun. Baru ciakuta. Unang asingat tok kata saunari asik kata marsugut. Dang denggat cungono. Nani maksud tatong alay yang go hubereng do pakkatayon na diarhay di bege ko do amang jum na siakuta. Abak si joksan dohot abak sisar do amak tua sisar din na basa minggui. Ahay dok na sida. Awutiok do. Dia diputucok kamu pangarato mendukung mahaminin naro. Na diputucok kamu pangarato menghiutom mahami. Sebalik, nagabeta pa balik muse. Parhuta ron na mamutucon. Taringot tuson, ikot congonon. Molosoni do idok parhuta. Tapaula matuhuta. Tadukung manasida. Sa di hari dukungan obo itu pa. Baru mahita bergerak. Jadi ang gona basa minggu itu. Na mewakili siya Cigotom makatai. Abang ni basi jok sama do amat tua. Anak do Marsarune. Na diputucok kamu pangarato. Ngamar rabok ninna nasida di huta. Satolok mahami ninna. Hubegi sendiri doi.
Alai molo gabe mula do musai sa mingguon ido konda sida ikut sa paket bah tapasaha mantu nasida adiga do program nasida isa paketi tadukung nasana tolak pita tadukung atong nasana tolak pita alai munang ngarok penyesalan di kemudian hari alana situasi negara on au siap basic ni intelijen do au situasi negara on dak kuat tu si do peo belum tentu au mula musai mungkin 10 tahun naik mungkin dengan orang pesawat berat iko pakai paspor nama auto Sumatera baido Orang ke masyarakat pra. oh lo tak persia huru abang di boto abang do saunari Inggris do Jerman laut Ukraina Bola sate kado siya Ukraina do siya Rusia ngasai behida kita boto situasi jalan negara topeng hampir kolap APBD ta APBN dangarong be nang naminoto situasi tuaka nanangro alai sedapat mungkin buah kita mendukung nadi huta tak dukung di baik lagi itu kita kepastian unang gabe kita atong saunari jum na bahasa minggui kebetulan ketua akak ketua berhalangan jum imahatana sida tusudena jum mungkin di bagi akak parparaba do itu sudena jum tapi akak parparaba do mangido asamak katai akak si joksan dohot amak tua anaknya parsarune ahamai dokon hulahi muse dia naung dirancak kamu pangarato masih lakonon nami na di huta ido nasida saunari mulai dok nasida do gabe sa paket ba tapasaha ma tu na di huta digado tahun na 10 tahun na itu Memang awak holan nama aspirasi dope sebetulnya dengan warung dope keputusan sakuta. Harun dope pakatayon nasida secara resmi di huta. Aun waing holan nama nampung aspirasi don waing tersoni maju istilahnya tanpa darong dope tong perubahan data baen di keputusan na minggu na lewat. Cuma adong dinamika di huta mungkin harapannya lagi kita memutuskan sepaket mungkin harapannya lagi songoni tapi ternyata kita memutuskan holan perjulu maju saring-saring menyusul horja nah dungi betul gabe bereaksi halakon wae gabe mungkin gabe dihata-hata emang mungkin museka beh so tunggu gabe songo tunggu di serui Orang dipasuk saring-saring gak besok, nina, tahu dong wae. Bau nang maniat songo nak kana singiat tok kita, anggo songo pangiduan ni berian, dangi, untuk percahaliat tong mulak kiba. Bamulak may banian at tong ay masihol riba mangalang gulamon na nitutungan ni di kitaan. Tong do masihol riba. Alai maksud tuakang. Tapai makabar unang mulak-ulak kita na magkatayo. Di putucong bona ni pasogi ma parsigotong. Bohado. Jala magkatay manasida. Tuhi taon. Unang begita magkatay be. Ay molosay kita magkatay. Tong marparguru tu guru. Baik kemulak do tu guru. Wama hitaon waing kembali ke pasal 1 nemu bayi do gurut tanay hutando nakpe poso nasida budang acak kita alay banasido suruh singani tataring dia diputucon nasida tadukung ma unang gabi sa uno natong lu jahita makatay lu jahita mangarang-rani alay maruba musay jadi molodung dihatai nasida tong
Buhado, alai konsekuensinya, adong do kelemahan na, adong do hinaulina. Allah. Sudah do adong kelemahan na. Songon ni dok ni haniba, bapak ni sirona sa Jakarta. Hemat ninna, anggo amat do kodak kemat. Coba yak kejoak kang molo tapasada. Marborngim mahuta galung, marborngim masih pahutar. Silito ngaro si majutak di si gotong maciapon toilet pehi tangapurat. Saborngin di si gotong. Dak suku ra di jabuta be manginap halaki sarumah tangga jabuat dititip sarumah tangga. Mabay mangan na pehi tangapurat. Tapi kiri juat tok tuso. Tohodo pikirat taringan. Alai di paradaton idang bui pasadaun. Ubai contoh di paradaton. Na di padomu ma nama ngai nanak tu namar pesta di bagasat cadari. Datung gawe pisau-pisau nai anu mahu pasatam di pesta ninda. Dah. Jolo di pasahak do. Pisau nasahak tu hula-hulai baru pe marpesta. Contoh, nah di pasada ulau. Di pasada mah di pesta ujuk mangain baru pesta. Dulu dilihat, udah sobani hukum na tutulang na, dohok tuak kanatorok, mangan cuk. Dan tunggabian no dohonon, ano mahita mangan dah di pesta idang adong. Jolo sai do tahapan-tahapannya ada tisa tu namar si pangan. Ini minna di dokon na tua-tua, jolo ni nang do nasani nung jolo ni pangat do asani sukun. Dan adong, jolo kata-katai mahita bu, ano mahita mangam musay tapasa ada dang arok songoni di baka. Jala, ido tong na pangido tatuhuta, buado sa butul na, sa geleng-geleng ni horja buado. Ay nasida do na mangulahog, so nahita. Mama contoh. Diki peletakan batu pertama, nasida do na borha tu tagalung mangidohon. Bohado munut nasida horja. Boy do pangidon nasida holan sa mobil kijang. Siya kutagalung boy do sa mobil kijang paidon na siyan si majutak. Boy do sa mobil kijak paidon na siya Cilitonga. Asing na itabunan. Kan nasida do na botoan, dak kita. Pero. Jadi mulu saya tahatayon, rarat kita magkatai, para rarat tom mahita jadina. Jadi tasukum majo na dihuta. Markomunikasi majo hamutu na dihuta. Wado sa sitong na. Pangiduan na dihuta. Hatop, adong niaduna, labat aduk pinay mana. Molo hatok na niaduna, ahana ta adu, ba sada mamukit sarik-sarik tu horja, molo labat aha. Labat, ba tahapani namar dalam besude, ba molo mangalak gugu kita, taulahon. Molo sotuk gugut ta sa taunon, gabi Muhammad. Mulu gabi 2 tahun, gabi buha. Gabi 3 tahun, gabi buha. So ina mangwida, lo jamat kang do sekretaris mabain himbawani. Sebetulnya kunarong do dihita contoh guru. Ninna tua-tua pengalaman menjadi soko guru yang terbaik. Sia 2010 sia, ayaw niak kolam mamereng do. Na mangaloja ko kolong kang dok sekretaris. Ate dak Bapak Cirandi dangi. 2010 lalu. 2010 lalu sonari. Soko guru. Ima buhado. Semangat tinggi doi. Mulai kecepatan maksimali. Semangat berapi-api nih. Disemangati diberi kamu buhado. Dak pula jawab pota, tapi ring mah. Mulu gawe gatung-gatung do gawe 3 tahun.
Songna tabaino 2010 lalu 2010 sia 20 sada 22 4 tahun. Songonima na 4 tahun ni. Mulu gabe 4 tahun nai gabe buah. Marsapata tuhida mau nanong. Anak terbuk mayakra. Aido binna di dok na tua-tua. Mangalak ka tujolo marpanari hotugudi gajang dolapatan ni. Molo talakka hotujolo. Tasari hotugudi buah di hari parkudi. Ayang gongoluodo da buah akang tangisi si botoi. Tuhan do si botoi. Anai na perlu berengot atong bohado dos mitahit. Molodung dos tahin na di huta tadukung mak. Ba molo tunggabe i haduan tarida maparbuena. Aing gusto mo na udah pula na keberata namu sa paket. Oke. Sa paket. Alai satu dia do arena. Mulu gabe sosukup. Unak kita tong maranganangan. Molo dapok 100 juta siap pangarato. Cecianu manasau. Lalu ja akak parparapa mandokon. So, lalu bisa 10 halira. Nah sampai songon na tajom hubege hatai disurati mandokna. Taingok bema kewajibata asa dipalunas. Kan ngata jomi. Tong dodang markuso. Apalagi nasi wajib. Odo pecibikira tatu arena nangro. Alai nak pesongoniak kang tapasahak matuna di huta buah kesimpulan nasi. Unak kita bingung. Baik kamu matuna di huta contoh pengalaman ini. Ai guruta ido. Jadi sia 2010 lalu satu saunario 2022 songonom mahit. Manido na dope sitamyak konota di paparan ni sahalare. Asa anggiat tu arena nang rolemu buha kita nian builamu maju. Jadi tapaido make putusan cakuta unang mau cita akan jum. Unang mau cita mengerubah rencana. Engko semua ngabacai cantik na diani sekretarisi. Pamasuk saring-saring main na on sada satu son. Taliabe marhatain na. Nga cantik kian. Habe berubah main. Dangi magoma. Ahama penilaian ni dongat tatu kita. Timbul mamuse 150 juta. Timbul 100 juta. Pabigil pejol ma rupa ni. Waduh naik tutu hamyo. Apa sih 35 juta berak terpabunuh be? Ima gambaran amang. Ima gambaran. Jadi minta rohanian. Bohana ulina. Anggus orang hidup makan. Bohana ulina. Manulupina naulima. Adidok na dua-dua semua dok penaking nama kata-katai kita. Kebetulan ni ngalaskar tak berguna. Jadi kalau laskar tak berguna, warna mah sisa-sisa ni guna. Jadi akadongan na berguna be, tong dohuida. Dulu iba masih berguna dobe beda dora. Fisik ni ba biar pasona kuat dobe dangi. Manimbung nama malau dobe iba. Anuai ngam le makkah hitir pak ni ba. Dangi dan datang apa yang berubah. Ngajugal tangan ni datangan nama. Nang bui betong. Eso dia bini cukul pen. Tak sarubah biro tanda tangan na jului. Sama be. Jadi iro akan nahu maksud dang dia ni rohaku memang antar soni do makarai. Tapasaha watu da didok na dua-dua nakang dangi hata do si tio pun ton ado si ingoton pada ci
pasahaton tua ka junior niba. Jadi hatat tahu caunari tapasaha matu huta asa diputoton nasida asa dok singotota asa iga betogu togu ni par adaton togu ni parton dio ni pasaha matu na di huta tarima rakan terbukti naruh aku kan minggu depan kau tuh taruh auto bolo ni sponsoran pakatayun minggu depan di Butate baru hamuna anak pula boy do hitang kata setiap minggu Jumat kan maksud tu unak pola tahatai bedina jumang do sarong do keputusan cak kuta tahatai rupani basi hatan di si tawai be mama sigaret munai orui jo hamu marisap sabatang baik kamu jo tuson baningon ni nama si hata anak to nah Kamu terlalu serius sih hayum agar istilahnya marjupi dah holak kasulungun untuk pikiran apa masalah ini betul orang baik keputusan nagabe berubah-ubah itu asal ni sponsoran dia pakatayun di top agak mau do tong makatai mau lo dangan sponsor mau sama anak kilo berek oleh sepata mau makatai ayang go hubering doa kang pakatayon nasida nama saminggui ngauke justru kita do manggoyang nasida daong anggui baru no kunain dang toko kunci noni makatai ala yang hubering akang kita pangarap to do manggoyang gabe goyang nasida ang kuhuida do pakatayon nasida na basa minggui ngaok ke nasida ahana dipututson ni pangarap ay sadar do nasida haci do natangan madangguhon na suada sadar do na dihutai akadong at tubutai haci do tangan madangguhon na suada sadar do nasida kita pe pangarato songoni do haci do tangan madangguhon na suada naing dunia dolok si butuhai huhaol dolok si taridaki huhaol alay daktuk tangakku akan makauli sauna tarsongoni do na dihutai jadi natabain do opsi siap pangaratoan gabe nasida goyang alay yang dotarok do siap pangaratoan odo penatolapan mendukung do nasida na marangan-angan do hita na kaulota dolok si taridak dolok si butuha abe dak terhaul hita mudah-mudahan baboy tahaul dolok si butuha dolok si taridaki lima akan satu tanorara do perjalanan satu tanorara do taksa do istari oh tak dulu karo dol pergiulan dulu pergiulan bawa kang ba ayaw sundo makaray jadi oh ini yang nang do haulot ta dolok sintaridda ala daktar haul kita halo abang to para pati waduh ayo akap sudah terpenuh bereng sekretaris mikiri sekretaris ini berpikir 75 juta nih target itu terpungul pe nah keluar angka 150 juta datang minum waduh perparapat Iba baru tu sendaroha memang pas deh kebetulan ketua yang do nari mingguna salpuna jumi kan kalau pekatayon nasi aku tay memang sebenarnya belum masalah step-step nih oke doa lagi misalnya perjulu pe masuk saring oke di pasada pe oke ima hera-hera perdapo siak kalah je intina mulun tangkap apa sarubar panangkap aku do opu aurel Kalimantan kalau alana fokus na sudah dihepeng do
hepeng nasian artina ya pangarator nomor hui kan hera songonido kan istilah nomor tung taruh pe perjulu pemasuk saring-saring oke doa lagi itu no tangkap dah jadi mungkin ya romom saya ke wacana-wacana nele agak berbeda musik kan Ayo, ada orang kon, ada orang naknya non, orang semata-mata menangkap aspirasi dari sakutar wow. Atas semua ini merupani. Tang dope kita kadang kita putuskan untuk merubah keputusan tak. iya Itu kok arong do ube kami do nasalah ubereng tulisan ini gabe mago daftar ai tu saring-saringi. Boy man itapil ho na ibagas do tongi Ayo ibagas do agak tapi hona tong sumbangan tu saring-saringi. Ido mungkin diberi para per kali per Pontianak gabe renamago. adong be Olah keputusan tadi berubah kan? Apa yang harus berubah keputusan tadi? iya Itu toh. Leo rasa tar imana tong saya Kalau tanggal harus dirubah memang. Karena ini kebutuhan ini opu dua do. Kalau ada ulang opu dua do sebutul nau. Alai mungkin alai dangi mau lo kabar ulang opu dua disadari idang mungkin baru tahu ulang nasi kan itu. no Kalau tanggal itu naga harus berubah memang. Itu tanggal siapa mata bahayanya ke? Aenggo di sido akang, oke doi. Boy Tanggal kita pamana dosnita kita maju manang namudur, oke lah. Anggo ido ala adok tumpang tindih ulauni di bagai dari mulut tapak sahot tanggal 2. Alai Iya. nah maksud tatongakang, unang gawe alani nah tadok kocongonon gawe asing musehaduan. Maksud tu sahali na mangaroba oke ma, se ma, unang artina ikut bertanggung jawab doto na mengerubah. Artina tanggung jawab na sangonon. Mulai do keputusan dari huda, kita dukung ma. Unang gawe artina rupani sondan dok nyakang naking ala adong acara ni pamurwata markhorja tanggal 2 oke. Maksud tu boy doon di pamaju manang di pamudur alain unang gawe Agal bersari-sari masuk sari-sari. sepaket molo sarik-sarik maju molo sepaket ba dak kata atta betong merobai unang gawe mal semula hula kakang molo sepaket doni do rohani huta adigan gugu kamu mamartangyang tadok kema molo so itangi hot Tuhan itangyang munai ba tabba musayarina ay kita unwaikan namang ido tutuhat tado kita boha kita niyan peparannya puta sahala datun asabuy saw na takasitay didok na ihuta 100 juta na ngabuy bebainot tahorja na limay muloboy do kertas sembayang ni siya no gudang do iso na sa miliar kertas sembayang eto kirip po nini yan alaya so boy kertas sembayang gitu kan jadi kamiring matok songonani dok ni anakku par balai karangan anggarat 30 juta besa sonari mulo dibayar utak ta isude son nani tampil honi par parapat sonari 20 itu kan akang tidak kurang tema bayar utak sejuta naik 20 juta upe tukang dibayar akang musai kurang musai keramik sejuta lebih naik musai dangi gawe tabal 5 juta lebih musai na kurang Ido gabe nga dikirimin natuari dadir tentar silero natuari. Jadi hebeng na adong niya tong akang minus masaunari kurang lebih 1 juta lebih ra. Ate akang nangi moloso salah maretong. ida Kebetulan matematika kudaksia. Tar matematika pas wow. Itu koma walu ate.
Itu kemauan matematika ini. Ba molo doho ube tukang doho akana asing do Pak keterangannya kang nama saminggui ba taba pareto ngat 35 juta gawe 30 juta makan ido ade hebek siluluan ade do kanaka Benar Iya, kalau silakan Kurang dipisah kurang lebih 40 mak. Gimana masa ini kebetulan nak ketua dang doho tik ini tawayak cuma jadi au pe ragu do pe au disorru pani boha do no aing naro harukan Bulan 5 sonari. bu ado no aing ngon naro harukan di parangin-anginan don namanangna di parangan-anganan naro harukan kebetulan cet tanorara tu parangin-anginan ternak kok dulu. Jadi Untuk nang nabi no motor be hanyo jadi yang sonambo mandok konakan nama taringo nama hidai soda nama papuasan do Itu nama om manidok na hitat tong marhulik kuling aca taingok mana jolo aca indah kan bahasa aca man terus jawab jadi asa pasti unang aca ta paido masih parhuta buado rencanamu tohodo naik sekaligus 3 tahun molo pa masuk saring-saring jo bau nak tai huto natok songon nasing isong na telepon ak ketua unang gawe didok ko ketua tong dok sekretaris atau mabah mergat ki maju ketua ni mu ba putus madisi hubungan ni sampai saring-saring we barang merda betong nasing we ate dangi amang Bapak Sirandi ido na dihabiaran ni parhuta dohok nasing ano ba maradia maka pengurusonan non narhan na huta barak sapi markhorja unang atok songoni dan ni alay na tapi kiri do gogot tau nakang di gogot na otiko buha tapi ido ma waktu siakuta dan ikon saya maju seminggu mundur seminggu buha bu ido 2 bulan opa pungota bolo sobui tu dah buah panudana tapasah matuna di huta sekaligus do oke tadukung alai ima taingo unang mata harap pun boy naeng haulota dolok starinda dolok si butuh haberak terhawa jadi ima rupani ditabai parparapak josona satu ngan penak kini nani potong kitwe dewe mana wida Ina mah rasa siya ubah. Ya, udah so. tanggal ni mo rubah non na bang tanggal ni ai tanggal siya ba ibain Ada para patul noeng. Amal do. Aman. Amal berarti. alay nga mago dolung-dolungi dang dong besi Jarang be. ngadi dolung Jadi ama mah molo jadi di bulan piton nimu di barapat hamina 2 setelah putusan do amang tua. ay ngadi paido bapak ni siran dihat cuti bulan pidu ade amang nani itu mau metong ale wala tanggal na berubah pajupang di Diaksigo ka mahitangin na mana tuh ako. Erak sa pesawat tamun sa asing bilon Pesawat. Taluhan. Itu lo tuh para apa majo? Di para apa jo mandi baru betul si kotom kan? Itu rencana. Enak tuh si kotom ini atau para apa majo? Itu rencana ni mana? Sa Sigoto baru langsung mulak. Takto para apa? Tanggal siya ma. Naman ni muslangit. Tanggal siya ma.
Tong luar Sabtu kan? Sabtu mah tanggal sia. Nah. Tanggal sia mah tong. Tanggal sia mah. Alay unang mula-hula kakang, pasti hong mo tunay juta. No pasti mas na sakto tayo. Tanggal susi. Teruman no si tanggal sia beto. Suku madonay huta mulo tanggal sia. Anong do ada ni nakang majo satan. Ay beta ano pamuli buru kita di Bacimamoran no manang na di dolok siapa. Nangarong nin nangaw suku na ray walang tanggal 2 do. Banau di mayang besong nido. Imo jo informasi satu sederuda. Tang menotorong musi perubahan. Itu tong. Informasi satu sonari majo. Anggo di stong gitong di nangarong rapa muli buru atau ya. Bapak isiran di. Oh. Lebih itu. Narong depesi pamuli buru pinwai. Ayun ada. Pak Chandra nama Cina yang latar na tumbuh te. Iya bang. Ada ngarung kira duli-duli manang na marbaju nemu. Wah. Ngalo. Si Chandra teh muli. Alai di pangarap tol tu sudah tahu nggak tinggal. Oh. Baburu kuma badu. Ada di Milas, ada di Jakarta. Ada bu. Alay idua tongakang akak ketua. Unang gawe alani hatanami. Hataku. Unang etong. Jadi iko butul-butul do siados nikah kita do na di huta iri bener saya udah konakang ba buado panggiluan na huta tadukung nasa gugota ido dah tari do unang gawe lain na makatai songonok kita makatai rupaning gawe alani par potianak do gawe nahamuan nung se Tama po. Ay anggo keputusan tay kan rak do kita memutus Sony. Itu dah. Cuma memang basongon mah kita nagurang do sa baronoku sa punguan main kan. Ada perkembangan desain, ada dinamika. Bato tu dang buhi tatong ba lepas tangan disikan. Istilah na Paulo suta digi ka. Kotong lugayan. Oh istilah na pentangga patusi. Tarso dia mah. Ay lembaga ruber kekhawatiran na sida. Orang-orang bayi. Murung kayo pamasok saring-saring dakarong benon berdala ni. Pero atas ono mato. Oke mak, mulai do pada pok nasida. Barak salah na betok pangarap to sugo. Paido dah. Ba mato. Ngotok do nasida sa paket. Ba. Anggoi marsapata tu nasida masugot. Cuma memang Unang macam marsapata. Tidak secara resmi. Ay binahulok kon marsapata ka nani. Ay alana waktu berjalan dotok terus. Sapata ni waktu matuna sida dani. Ang buhida do. Buharo hatan yan. Nga udok kon ay anggo pengalamata na berhargaon anggo dia udah ido tudus-tudus. Nama kuah mak. Pamulog gabi 4 tahun na ipabungo na sa magpasok sa Resarindo Horja muli paksaw kalay sa paket mo. Babayin ba halahiman eh. Ido oke. Ido artinya sa pasangan naman. Lebih baik. Kalau itu pilihan na, alay kemampuan tao patanay asaboy terpabungo sa nama babungo na bay tubon bahala himay pertanggung jawab itu tong dia mampu tidak sisol-sol ape ayo cuma mana paling praktis tahap diminta pamara tahap na semua delik majo tapi lalai nanti semua udah lebih baik terus akan nahumurang kasi tadi gani di spera ay patama hato saya masuk saringon batak itu mahita sekian nahat tetap berjalan kepanitiaan ini cara kepanitiaan kerja bapak pengudahan taksoni dot
Alam mo sa pagsahon na huda ito sa paket. Tapi hitan no magpabungo no patam nai. Sungit na magtuay. Paparsapata to lahi. May sumataw ni. Sorangan na. So kita bisa lari terdogba. 2010 lalu tercanang konon. 2022 biasa hampir clear kan? Allah. Orang lebih do na sayda na imolo kerja na dirancang itu. Terima maksudnya pengalaman itu maksudnya bang kedua. Iba pengalaman, tak berarti bama 4 tahun naik mau sih. Waduh mesti. Ay lancar kang tok ripei lancar. Selesai. Ay tahu po itu. Selesai. Molo lancar. Nah so lancar dua tong. Ay dak pola. Ate Bapak Sirandi. Anggo iba PC 7 do tawai tok ripe. Oke. Tawayar. Dak pola buat. Alai ikoni otot taro atong akak. Songo ni dok na tua di otot rede. Ulean aman. Sapata. Nama musik. Nina kurang. Ay do jadi. Ikon songonon. Somar boru. Ima, ingok makangi. Dan ketal gue deho ni. Somar boru inna jadina. Sona bagas duwer ba. Ima mulut sapata menahu maksud. Alana kita napasangap pono puta do kita. Jadi ima rupani. Kalau ni anak tak, Pak Sirandi. Na dileleyahan doi, na mabuat nang mawas doi. Ay wama takdiran. Oh iya teh. So ni, baik maju kang musik do parparapat. Para ini kalau minggu depan, ulala kon langsung dibayar nama Pak Katayo di apa? Na uli mereka. Ulasa kon ni sponsoran nama Pak Katayo di uta sabulus. Aset terjelas teridahan kan? Adi ka maksud memula. Meludang hari Senin. Oh itu? So, kau dah Senin? Dah Senin sugut minggu depan. Minggu selai dong. Dah minggu selai nama partete. Nah neng doakan ni mamerek korjai rencana narupani wado panggokonna. Tanggal 2 baik lebih itu ya. Lebih maksud tu akan buhado panggokonna tarsongoni mahita ano. Dengi panggokonni upamana hubai contoh tu akan burutan sia naik nauli dangi wado pandokonna tu kita di oputa koparani opudua nasi alu becimamora. Nangi buidu dibatasi molo korja odak korja tugon atau madaman kuliah kami matu kamu sadabis dole anonna manang na 2 mobil itu to langsung kumai maksud tu buado panggokonna tu kita patujolo nakang dilihat tugu-tugu warna molo kami di Putianahon. Tugu-tugu. Hula-hula di pasahak matugu-tugu. Tugu-tugun om mapakeon, mabaideke, mabuatulos. Badi korjana iman no jalomu piso. Tadi kordangi. Do pas itu ada tongkin. Angko pasituat na tonggi nageleng dia kang dak si harap kono to pasituat na tonggi.
sobani uhum piso na gadjang do tonggo pasito na tonggi do sudah do kita boto 5.000 di Jakarta pe 5.000 wiri. Tonggo piso na gadjang itor dang boy 50. Oh, Ya 100 do idangi. Itu jadi buado tu hida panggokon na sida songoni mahita haduan gambaran namanggokot tu hula-hula tapu dolo tulakta jala mula-mula kakak pacing jona di hutai dohono tado tulangna ai mada gurang bepe takarwahar pe huberengi jadi yarong do paning molo dohono tado tulakta arong do pasaribu di sigotong julu holani baby gokko dalam dalam molo tulak takan ngasai somal di udang tiki ulang tahun di Tugu babiak nengol hula-hula ni babiak nengol ya hula-hula ni babiak nengol ate ima ngasai ngapi hari ta udang matong suku jona di hutayan non saat do tusi ai kita kan tak tabo to di huta arak kolai satu hula-hula tau Tagalog pe mulai na oke. Padahal bisa itu ketemu tulang ni ponaniari. Saat do ponaniari ninna berarti hula-hula nio puta sungguh marpasang nenggolan. Arong do nenggolan di huta. Saat do ponaniari nana hula-hula nio puta to gasimamora buru nenggolan do manang buru pasari budak kubo to. Cocok. Babiak nengor boru pasaribu. Sungguh marpasang boru sida butar. Boru sida butar lo sungguh marpasang. Anda Bataraja? Nah, baru udah nih di Bataraja boru nenggolan. Nah, ini mahirap nih. Manang dia makan. Alai molo sosah na cukup matu Tagalog na ya cukup ay kan kita manulok pidoka Ay mada jadi beruta satu dia do beruta kan itu tarokon foto hola beruta hola ni lupe sada horbo masih apa parannya pubuang gaina kata namai dangi saya mudah-mudahan madileak korboi. Jadi molo dilihat korbo di paido korbo kocude do hami ulo sammu pino parnyo pubuang ga molo inna tu kita tarulo kita do tong ido do honom molo 1.000 poparannya pubuang ga 1.000 los masih punota kala di leser korbo nimu ba ido ay kan ido ibang na kodos do tuak na do nakko na unak kita maranganangan nanikku tangan ngatot cara horbo mata paidusian buruta pubuangga. Romana sida, hami di hutaot raja nami hula-hula nami 100 kakak mahami nai bunani pasugit. Doho nai pangaratot 200 masya po kamu losina. Bayak ko ma. 20 juta do tong dosa da horboy. tong dosa da horboy. Jadi kemana dokter? Ada ngaruk cita lu di berada tuh. Oh lo. Wah, dohono tado suku jotong. Adong do gurunya puajuruan. Ay mada arang ngaboto. Ang natusan. Jadi ya mana? Jadi bahaduan, bamul sorong nama boto, dak salat tabe nganunut ditanangi. Tak suku jotong. Kalau biasa ada buru mengaruli hula-hula kan. Jarang do hula-hula mengaruli boru kan. Baik itu dah. Jadi nama lapor tuh kita sudion natapa tibon. Ola boru ni sana ada tuh nama lapor. Nah, ini betul. Raja Boksu bertubur dangarong melapor. Jadi
Ai idu binai komanati takang. Jadi yang gusto mo na do mandokon dangi toho do boruni sahalada to puwangga. Baima anggo padok nyala ini ko masuk. Alana sama nakang. Molo sahalada tu salepel batu oputta mulia masudu. Ape parbuannya puwanggara jama oputta mulia masudu. Mungkin maramang mengulahi na marai. Molo somaropung. Toho do borunyo putta sahalada itu manang borunyo putta martubur borutta do tong. Alai unak saya artina tabereng jotong ruhukna. Ruhuk ni silsilai. Mulo oputta sahalada itu ale-ale nama oputta mulia masudu. Alay na riba katatay do karuan alay na dadak secara resmi yang binoto mo to. Alay ba katatay hami. Para katatay lagi 10 generasi mah anaki tu buang garaja. 10 generasi atau ngatik kosi burung sahalada itu melusui burungnya pemertubur mai. Bahita 10 generasi mah tu sahalada. Ngatik kos yang soni. Jadi buru di sahalada tu berarti 10 generasi mah tu hita. Buru na kan berarti iboto ni pemertubur. Ayo, mulusan pemertubur. Mertubur 1, 2, 3, 4, 5. 10 sadara. Onom itu, wan, sia, 10 tuita. 10 matu ita 10 sada tu salah dah tu ngapas be. Ido. Betul kata kami lipas do. Berarti tukang anaknya Putra Mulia Masudung do buang garaja. Kau, anaknya puturutan nama tong buang garaja. Daung akang Diro. Raja Niabar moloso sala au odo nuaing oputurutan manang anak ni Raja Niabar do oputurutan. Pokoknya anak ni oputurutan madua oputam lia masudung mado opubuang doho opuni gubba. Pokoknya oputurutan mah nama buat tabunat si gotong. Opuni Niabar kang. Oputurutan Raja Niabar do natu si gotom. Kalau dia tunggu nih. Ido, airong do dia tarambon ini tabunan. Kalau dia tunggu nih. Ido Raja Niabar jadi natu si gotom matong ima amang nyo putam lia masudung do amang nyo puni gubba. Ayang gini opuma putam lia masudung do puni gubba lagu boti do si gotom julu. Oh lo, jadi oputurutan Oputurutan ima amangna anak ni opu mutam lia masudung ma siap udah do picori padara. Ima anak nato. Arong dipindah perlu bacubuk. Perlu bacubuk. Ada kuboto perlu bacubuk. Anggina do manang anak na. Oputa anggina. Oputa soripada. Gimana pokar hon peratusan. Kecuali lu bacubuk. Lu bacubuk sehari. Sao pun do per lu batonga-tonga. Berarti anaknya puturutan mana tu peratusan sudah do lu bacubuk ni. Berarti akangnya puturutan ma opuni gubba. Besok. Anaknya puturutan matong narot si gotom. Padona sida. Daung akang
Kukirip itu tarobo ni tambunan. Cecilalahi. Natu sigo to mo punya berdo. Do guru tinating. Oh lo dia tuh guna. Batu guna. Dan arong dope tuguni anak naro na wain. Ayo nama pertibo tuh guna bulan puturutan nama. Oma pertibo na terakhir. Nah, Di dia tuguni wain. Oma pertibo alam na sigotong. Molo oputurutan do di dokonakang natu sigotong berarti persadaan di parlagubuti par dulu par hitaan masudi perturuan. Ayo. Alai rajanya berdutusiakan. Natu sigotong dua mak tabunan. Rajanya berdoho guru tinating. Jadi parjolo ma rajanya bar disusul anaknya Kang nama. Jadi rajanya baron angkinilak sabahung don. Jadi alangatu sigotom na jolo sudi tabunan dangarong memang ngani tabunan khusus pagaraji di anak barwara ma siat sigotom pagaraji asarong mangingani kuta tabuna. Ido minna adok perpadanan ni tabuna tu barwara lebih ucol kot. Tabuna no kan narong do piga kang. Tabuna pagaraji, sungai, lubang pea, lubang gaul. Halo. Molo lubang pea do lubang gaulon anak ni datu batu bara mau barwara. Ido tong. Jadi molo Barwara nama pe. Barwara anaknya dua, lubang pea. Penggaul. Ido tong. Jadi molo pagaraji anggina mahalaho. Jadi arong do digijang akatabu koling nama tabu mulia. Jadi tabu mulia imana ko parpagaraji sude sahat na isi gotong. Ano kukirip itu akan pia WA pribadi tarboni silalahi sabungan satu soalana adongi di sopungan kebetulan saya dohok diba dohok majaha ani tarboni silalahi sabungan alana 2 periode au sekretaris di silalahi sabungan di son. Oh. Jadi gabe Kalau para bere dohot buru te. Bere do buru jalan melomang alo hula-hula ibu do ni songgak. Selaku bere. Ni selaku bere. Adang cui bani ului do ajar ni nataham ini ngodok. Am belum tentu mangului ajar ni akai natabe ni kundo. Jadi namar gura major rupani yon. Allah. Jadi iba mengalian usul rupani. Mula makatai hula-hulai dialog kami terbuka do. Buado pendapat ni na itu ba tabunan. Buado na di sigotong. Jadi yang gunung godak tabunat caunari. Unggodang do di sigotong. Sian na di toba. Ba. Jumlah ng gunung betong di sigotong. Daw. Ba. Ido. Anggo pagaraji do. Di tabunanan ng gudang 50 kakak. Selebihnya ngaison. Dia dong do halaman nak pagarajo dituka. Arong do to. Gurang do ituka. Ai marupani jotusi. Alai na perlu hitau marupani. Jadi molo cerita tok tuau dangi cerita-cerita majorupani. Nama rale-ale menna oputta sahaladatu do oputta mulai masudung. Naju parhuta oputta mulai masudung di sadudu jonok ni dalatu palubuana parjolo. Aidu minna masih gulutan waeng tambunan di ladang na di sini. Mari pasewaon dan wangi.
Nah, gawe persoalan dia tong antara gurung borotan do peratusan. Peratusan di tak gurung borotan nih. Alai per gurung borotan ngai gugat. Tanok tadi sudah. Oh, lo nggak usah senar peratusan do, bulan peratusan. Jadi na dulu tong akang, arung do perjanjian tertentu. Molo si Jabang, tanoni sudah si gotong main. Molo si gala-gala, tanoni peratusan main. Tidak. Ima permakanan na dulu. Akhirnya minna lobu na dulu, adong di si Jabang sudah lobu ni partitata do par gurung borotan. Jadi ngadong betong na dulu dibagi-bagi akahay. Akaladang ina dulu. Oh, Ini marupaning jadi asa pasti dah wakang ba. Taringoti maju di huta adiga do patina. Asa nilai jungi do tong do no makang nang mau cita mula-hula. Mula-hula. Manot tuhonari pe susah pe pitu do hari. Bayak koma. Dakya berubah hari ini. Kalau pitu 2 hari. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Dakya berubah. Tanggal holat Sabtu, tanggal 30 saya do. Dakya berubah. Maul tato tuho. Dengi bulan 10 do. Dakya berubah. Holat tahu. Den, Pangulo maju ay mo siya. Ame. Daftar penyu ay, daftar ni saring-saringi. Oke. Lagi pe. Hindi Pangulo tong di baro. Iba dulu ni. Ala ubat pe ya. Nung men lepkan. Jadi kepala kapuk tan wangakang. Gini si Durrahman nama. Ido kan? Ido. Jadi aikan harajau nanun dohonon na doyakang. Matong nakboto mang na alis ay Martinez do bebereng baka di siya pul. Sa Martinez do pe mana? Mudah mau. Iya dah. Ini benar udah kerupan nih. Jadi maka tay maju ko pasti ko maju unang mau berubah ba. Alana molo marjuk kita gurang na mangihutun tong berubah gawe kita pina makatai gawe kurang palit kurang absah secara hukum gawe dangaruk sitio pun dasarnya. Jadi molo nahu maksud rupanya ngagajak kita nama katai molo dungdu dos nitahi do naik huta. Baru mai tampil horak kangan noni songondani do niakak kituai sarik-saringi. Tabereng mau nih. Nata butuhon nasau. Jadi molo sampai do tanggal 10 bulan itu Taida marupani mudah-mudahan maka nang berjanji di liar rohana. Molo so liar rohana kan? Aidu si berengotta. Molo so di liar rohana akan nang berjanji ba ido pe hita hurwa. Ido ikko marba beno do hita. Ido pe hurwa merekta. Ima. Ido. Mau barbaino ma ima merekta. Jadi nata taringoti mula mamuse mas anggo songona ragu hiad do molo di pasada boy satau ragu do awakkan satau mungkin dang boy ate baru parparapan baru pengalamannya kan tong diajo di diajo di Memang molo mameng kana lalu-lalu era-era gaha don molo sa tahun sumna sanksi di baning mata Mama do beno de ba. Sumna ragu di betar ngotu parhepengonon.
Itu dah. Gimana? Alaya la sopor milak kang manunak pula pamasuk tu apa? Tuling. Ngau bahan tu laking. Ngasih kayak tahu. Pala bahaya. Wala buaya. Asterida na kariyo. Istilah na to dinali ka manwayo kan. Ulo. Contohnya ada ba, molo arong hatanin dari huta, nagtanggapan, nagtabutong kan. Toho yak kang alay. Ulo si pata marunung-unung na di huta nani unung-unung naon talea turohat. Ay sabutul na kang molo na pami. Na di hari Minggu itu ate akak parparapa. Ino pas sa minggu na lalu. Ay humingi sendiri dalam kata itu tuna parsigotong. Tidak. Mengulas berita nani bani akang di WI. Jadi yang bonasi dari secara kesimpulan, nama katain nasi di sigotong. Buana iputucun ni pangarato taringat tu opsi sada do opsi dua mendukung bonasida. Molo pamasuk sarik-saring jo perjolo oke. Molo di pasada sarik-sarik tu pesta oke. Ido di nasida. Artinya ang hatan ni para dang mewakili na dihutai. Jadi, nah, jadi justru na aka orang-orang kunci do na sangat mengkhawatirkan mulut apa saring-saring dan jadi menon selanjutnya. Ang gimana nak kata sendiri hai, gue bawa konek kelompok lapori, kelompok lapo, dia dong kelompok naso lapo, atas songonima. Alay bina hudok akang akak songoni rupani buana tahatai najulu dan asa unak terulang bemuse. Ido maksud tu sebetulnya dia tu siakang dora maksud tu. Ayo dapur aku deh. Moloduk tapa masuk sarik-saring ngong nggak dibayar warna di sini. Ikut cibe nemu. Kira dua. Ikut cibe. Kalau pesta nggak ikut ci. Nggak ima nggak ikut ci. Alai mulus masuk do pion adong matapain opsi gabe pendapat na baru. Baru rekam dot. Bukan makan. Unang jo rekam do. Palu aja stok kinakan. Halo. Yup. Ngai palu ho.